Hello everyone, I'm Kier Salcedo Lopez, your math teacher. So another video lesson na punta no for my grade 7 students. Sa atong topic for today is expressing rational numbers from fraction form to decimal form and vice versa. So kung na may module dira, kindly prepare na lang kay nag-follow ra pud ko sa module. Okay, objectives for this lesson, first, express rational numbers from fraction form to decimal form. And our next objective is express rational numbers from decimal form to fraction form. Unsa man yung rational numbers? Okay, di ba sa previous lesson ninyo is nag-discuss tag integers, tapos naka-remember mo atong gitagaan tamog map for real numbers. Si rational number is dili siya part sa integers. Kaya kanang mga rational numbers ika na ginatawag nato nga mga fractions. Pwede pod itong mga numbers nga naay decimal gani nga places. So mo na siya mga rational numbers. So maghatag kog mga examples later, pero basahon sa nako ni ha. This topic is a continuation of the concepts on operations on integers and on greatest common factors. Mastering the rules in the previous module will speed you in completing this module. Let's check your learning. So according here ha is, dapat din nyo to kalimtan to mga previous nga lessons, especially sa operations on integers. Nag-discuss na ako sa mga previous nga mga video discussion, no? O ang ginatawag na to nga GCF. Okay, kapamilya man ng GCF? Greatest common factor, katuning kuan, katuning sa elementary pa mo gidiscuss ni sa inyong math teacher. So, para mas maliwanagan mo ani or manumduman ninyo kung unsa ni siya ang operations on integers and GCF, maghatag kong example. Let's start with greatest common factor or GCF. So, find the greatest common factor of the two numbers. Number 1, 7 and 14. So, what is the GCF of 7 and 14? So, ang buhatan nyo sa GCF is i-find ninyo ang iyahang greatest common factor. So, in other words, mangita kag mga factors ni 7, tapos mangita po kag factors ni 14. Okay, duha ra man sila. 7 and 14. Ang mga factors, para masabtan ninyo kung unsay pasabot aning factor, katulang mga kuan, mga divisors nga pwede sa 7 o sa 14. Tapos kung malista na mo siya, that's the time you are going to identify the greatest factor or the greatest common factor. Greatest common factor is meaning common siya sa duha, 7 and 14. So, si paagi ana. Okay, like this. 7. Sa may mga divisors ni 7, sa mga factors niya. So, we have 1 because 7 divided by 1 is 7. Tapos also si 7. 7 divided by 7 equals 1. Mao ni mga factors ni 7. So ni 14, we have 1, 7, and 14. Ilista sa nato ang mga common. Kaya sa may common sa duha. So we have 1, 7. Okay, di pwede ma-apil og lista si 14 kay dili man siya common sa duha. So, sa may mas dako, si 7 or si 1. So, obviously, it's 7. So, si 7 na ang GCF ni 7 and 14. Nakuha? Okay, proceed ta. 12 and 32. So, mo to, ilista ni mga factors ni 12 as well as ni 32. So, diretso na ta. Mga factors ni 12, we have 1, 2, 3, 4, 6, and 12. How about kay 32? 1, 2, 4, 8, 16, and 32. So, sa may mga common, we have 1, 2, we have 4, 6, wala man no, 12, wala pod. So, si 1, 2, and 4 lang. Tama ba? So, sa may pinakadako? Okay, ang pinakadako is si 4. So, siya ang greatest common factor.
So, nasabta naman si GCF, din na napunta sa operations on integers. So, nag-review po ko ani sa module 4, no? So, i-review na po na ko siya balik diri. Nauna to ko nakainumdum pa ba mo sa operations on integers. Perform the indicated operations on integers. Number 1, negative 7 plus positive 2. The answer is negative 5. Ano man? Unlike signs man sila, negative and positive. So, copy the sign of the bigger value, which is 7. So, negative man si 7. So, negative yung answer. Tapos, i-minus na din naman siya. So, 7 minus 2, 5. So, answer is negative 5. Number 2, negative 7 minus negative 3. The answer is negative 4. Katong rule nga KCC. So, si negative 7, keep. Si minus mahimong plus, tapos si negative mahimong positive. So, go back na din ka sa addition. So, negative 7 plus positive 3. Mas dako man si negative 7. So, negative ang answer. 7 minus 3, negative 4. Number 3. Positive 3 times negative 1. So, multiplication. Unlike signs, negative. So, positive times negative equals negative. Negative times positive, negative. So, unlike man sila, so the answer is negative. Then, 3 times 1, we have 3. So, the answer is negative 3. Okay? So, let's proceed now to our first objective, which is to express rational numbers from fraction form to decimal form. Si fraction o si decimal, part yapon siya sa rational numbers. Pero kung ang given is fraction, imo siyang i-convert into decimal form, mao ni siya ang mga steps. Okay, to express fraction to decimal form, follow these steps. Number 1. Step 1. Find a number you can multiply by the bottom of the fraction to make it 10, or 100, or 1,000, or any one followed by zeros. So, pwede po ka 10,000, 100,000, depende sa given. So, man siya step 1. Multiply nimo ang bottom of the fraction. Diba sa fraction na atay upper nga portion, aputay lower nga portion, katong bottom nga portion. So, katong bottom is, i-multiply na nimo siya to make it 10, or 100, or 1,000, or anyone followed by zeros. Step 2. Multiply both top and bottom by that number. So, kung sa ito nga number, imo po i-multiply dito sa taas. Apilo na ang taas. Then, step 3. Then, write down just the top number, putting the decimal point in the correct spot, one space from the right-hand side for every zero in the bottom number. So, ang buhaton ninyo, para maka-create na mong decimal form sa katong fraction nga given, ang inyong pag-identify as a decimal point is ihapon ninyo ang mga zero sa bottom number. So, mao na siya inyong space from the right-hand side. Masabtan, example ta. Example 1. Express 3 over 4 to decimal form. So, step 1. We can multiply 4 by 25 to become 100. Si 4 man kay mao man siyang sa ubos o. Di ba ang step 1 ato kay multiply siya og something para mo create siya og 10, 100 or 1,000. So ang gibuhat, gi-multiply niya og 25 para mahimong 100. Step 2. Multiply top and bottom by 25. So, after you identify 25, so, i-multiply na mo siya sa taas, multiply po mo siya sa baba. So, naitabo, 3 times 25 equals 75. 4 times 25, the answer is 100. So, naitabo na is 75 over 100. Then, step 3, di ba sa step 3 is, himuon na nimo siya decimal ang taas. Pero magdepende ka ana sa imong decimal point sa kung pila ka book 0 sa ubos. So, halimbawa ni 0 og 0, basahon na itong step 3. Write down 75 with the decimal point 2 spaces from the right. Because 100 has 2 zeros. Di ba si 100 kiduha siya ka 0? So, ikopyahon mo sa 75. Di ba 75 is a whole number? So, pwede man naman siya sulat na 75.0.
or 00. Dara yung decimal point diri, kay whole number man. So, i-move na nun siya mag 2 places from the right. So, mabalhin na diri iyahang decimal point. So, tanaw na to ha. So, answer, 3/4 equals 0.75. So, dara ang answer. Nakuha. Okay, very good. Another example. Express 1/3 to decimal form. So, there is no way to multiply 3 to become 10 or 100 or any one followed by zeros. But we can calculate an approximate decimal by choosing to multiply by saying 333. So, si 3 man good is an odd number. So, lisod kaayo nga ma-achieve si 10, 100, or 1,000, or any one followed by zeros. So, ang gibuhat, nag-approximate na lang siya. Okay? Ang gibuhat nato is, mag-multiply ta, nga ang result niya is duol siya sa 1,000. So, itong gigamit is 333. Kita na to ha. Multiply top and bottom by 333. So, 1 times 333, the answer is 333. 3 times 333 equals 999. So, step 3. Now, 999 is nearly 1,000. So, let us write down 333 with a decimal point 3 spaces from the right. Because 1,000 has 3 zeros. So, nganong 3 man ka spaces? Di ba 999 atong result? Tapos, 1,000 man ang pinakaduol niya. Di ba, isa na lang kabuk, may mo ng 1,000. So, i-follow na to ang 1,000. Tulo man siya ka 0, so tulo po siya ka spaces from the right. So, may tabo is, kopyahon din sa babaw, the answer is 0.333. Accurate lang siya to, only 3 decimal places. Okay, 1,000 man na itong gibasihan. Okay? Example number 4. Okay, so, nidiretso ko sa 4 ha. Tanawan na lang ang example sa module. Express 1/11 to decimal form. Okay, same pod ni 3. Diba, there is no way to multiply 11 to become 10 or 100. So, mag-approximate gihapon ta. Step 2. Multiply top and bottom by 9. So, 9 atong gipili nga i-multiply na to sa duha. Because when you're going to multiply 11 to 9, the answer is 99, which is near siya sa 100. Then, multiply po mo sa babaw. The answer is 9. So, 9/99. So, step 3, 100 man ang iyahang duol, so 2 spaces ta from the right. So, the answer is 0.09. 9 manino. Dari iyang decimal, katong gitudlo na ko ganina. 2 spaces man ta, so 1, 2. Nada na decimal. So, napa siya 0 diri. Okay, so the answer is 0.09. Accurate only 2 decimal places. Okay, mo dyan perminti ginasulti, ginapangutana sa mga estudyante sa una. Sir, wala pinakamaayo nga, pinakadali nga paagya ana, sir. Kitagaan tamog, easier way ha to compute. Pero ato-ato lang ni ha. O, kadang tudluan, bali, ako lang tabang sa inyo para dali lang yung pag-compute. Okay, easier way to convert fraction to decimal. So, any rational number can be changed from fraction form to decimal form. This is done by simply dividing the numerator by the denominator. Okay? Kabalo man sa mo divide, di ba? Kinatry na ninyo sa elementary. So, ngano makatabang jud ang pag-divide sa numerator by the denominator para makuha nimo ang decimal. Kita mo example. Example, 4/5. So, si 4 is our numerator. Tapos si 5 is denominator. Okay? So, si 4 daw divided by 5. Okay, result, 4. Ikinumdum pa mo ani. Okay, 4 divided by 5 is 0. 0 times 5, 0. Mo ani. So, 4 minus 0, the answer is 4. Mag-point ka dira, 0, then bring down si 0. Mo na ni.
Mag-point po ka sa babaw. Si 40 divided by 5, that is 8. 8 times 5, 40. So, 40 minus 40, 0. Pag 0 na gina siya, mauna siya ang answer. So, si 4 over 5 is equivalent to 0.8. Nakuha? Therefore, 4 over 5 equals 0.8. Amot na kung dalian ba mo, ana. Pwede na po mo atong ganina nga example. Okay, dali na po ta sa repeating and non-terminating. Katugong mga decimals nga magbalik-balik. So, focus on this example. So, let's have 1 over 3. So, may tabo, 1 divided by 3, 0. 0 times 3, 0. 1 minus 0, 10. So, 10 divided by 3. Ayan ang na 10, kaya bring down si 0. So, magbutang po ka sa babaw og decimal. So, 10 divided by 3, 3. 3 times 3, 9. 10 minus 9 equals 1. So, bring down na po kag 0. 10 divided by 3, 3. 3 times 3, 9. Siba, nabantayan ninyo. Sige na nagbalik-balik. So, may tabuan na 3, 3, 3. Ang answer, ana, is 0.333 and so on. So, magbalik-balik na siya dira ang 3. So, para masabtan na ninyo ha, the 3 dots, kaya na makita ninyo diri, oh. So, kanigod, oh, makita na ninyo. Okay, kaya nga 3 dots, is called ellipsis. Ellipsis in 0.333 kaning tulo ka tuldok ang tawag ana ellipsis. Indicates that the digit 3 repeats indefinitely. Magbalik-balik na si 3. Okay? It can also be written as 0.3 kana naa siya dash sa babaw. With a bar which is called vinculum. Okay, namdumin ninyo ha. Ganina is ellipsis. Karon na po vinculum. Ang vinculum is na siya bar sa babaw. 0.3. Which is placed over the repeated digit or digits that are repitants. So, di ka pwede magsulat og 3, 3. Kaya nagbalik-balik magud ani is 3. Dili magud 33. So, ang imong ibutang na nga digit is 3. Siya man ang nagbalik-balik, butangan nimo siya bar sa taas. So, ellipsis and vinculum. So, nasabta naman to no, si, fraction to decimal. Karon na po, baliktaron na po nato. We are going to convert decimal form to fraction form. Express decimal to fraction form, follow these steps. Step 1. Write down the decimal divided by 1 like this. Decimal over 1. So, kung sa matong given nga decimal, i-divide nimo siya 1. Step 2. Multiply both top and bottom by 10 for every number after the decimal point. For example, if there are two numbers after the decimal point, then use 100. If there are 3, then use 1,000. So, magdepende ka na sa decimal niya nga given. Kung pila kabuk ang iyahang decimal nga places, maupo to siya imuhang i-multiply both sides sa top ug bottom. So, ang basihan nimo kung duha ka numbers after the decimal point, example, 0.25. So, kung na duha siya ka numbers after sa decimal point, gamiton nimo is 100. Mo na mo i-multiply sa top and bottom. If tulo pud ka numbers, 1,000 and so on. Nakuha? In step 3, simplify or reduce the fraction. Okay, pangitaan mo siya simplest form. So, diri na mo sulod si GCF. Example ta para may balaan. Example 1, express 0.75 to fraction. So, step 1, write down 0.75 divided by 1. Okay? So, now niya in ani. Divide mo siya 1. Step 2, multiply both top and bottom by 100. Ano din yung 100? Kasi 0.75 manggod after sa decimal point, naa siya 7 ug 5. Pila ka buk digits? Duha. So, kung duha ka digits, usa gito i-multiply nimo both top and bottom,
Okay, we have 100. Okay, because there are 2 digits after the decimal point, so that 10 times 10 equals 100. So, dala yung gibuhat. Si 0.75, i-multiply nimo siya kay 100. 1 times 100, mao ang result. So, 0.75 times 100 ha? Kabalo naman sa multiply no? Okay, tanaw lang ninyo ang decimal places. So, 75 ang answer, anak. Turns, you see how it turns the top number into a whole number. So, di ba kung kabalo ka mo identify kung unsa imo i-multiply, ang decimal niya ang decimal niya 0.75, nahimo siyang whole number. Mao dyan na atong goal. Okay? So, step 3, simplify the fraction by dividing 5 both top and bottom. So, para mahibalaan nimo ang simplest form niya, no? Mag-divide ka. So, mangita kag common nga factor sa duha. So, ang gibuhat diri sa module, ikaduha siya nagamit og steps, no, para makuha niya ang simplest form. So, nag-una siya divide sa 5. So, 75 divided by 5, the answer is 15. 100 divided by 5, the answer is 20. Di ba si 15 ug si 20, naapa man sila common nga factor? Naapa man yung number nga pwede ma-divide sa ilahang duha? So, nag-divide na po siya another. Divide na po siya 5. So, 15 divided by 5, the answer is 3. 20 divided by 5, the answer is 4. So, balik ko na to. Example number 1, 0.75 to fraction. Unsa gito answer? Okay, 3/4. Kaya gigamit man to niyang duha ka. Ikaduha siya nag-divide og 5. Pero, halimbawa, dako kaayo ang number. Sige, divide ato, and so on. Dugay ka mahuman. So, dili na to masulod si GCF. So, we can simply get the GCF or greatest common factor of 25 and 100. Para makuha nimo ang iyahang greatest common factor para dili na ka mag-divide og daghan kaayo. So, may taboy nani. List the multiple of 75 and 100 and find their GCF. So, mangita kasi ang mga multiples or sa mga divisors niya. In short, mga factors niya. So, let's start with 75. So, we have 1, 3, 5, 15, 25, 75. Kung isa-isaw na nimo na, ano dyan na siya answer. So, about 75 divided by 1, 75. 75 divided by 5. The answer is 15 man siguro. Then 75 divided by 25. The answer is 3. So, kanas lang tanan na ana sila yung mga kuan. Especially si 75 because 75 divided by 75, the answer is 1. So, pakita na po na itong mga factors ni 100. So, we have 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, and 100. So, unsa may common sa ilang duha? So, we have 1. We have 5. Unsa pa? Naapa ba? Kinapoy 25. Naapa ba? Okay, wala na. So, na-underline na nako ang common. We have 1, 5, 25. So, from the word itself, greatest. Greatest is pinakadako. Sabi pinakadako nila? Okay, lingin na nako. The answer is 25. Okay? So, kana kayo na-identify naman si 25. Mo na mo i-divide both sides. So, simplify the fraction by dividing their GCF. 25 itong GCF. So, 75 divided by 25, the answer is 3. 100 divided by 25, the answer is 4. So, our answer is 3/4. So, note, 75 over 100 is called a decimal fraction. And 3/4 is called a common fraction. So, as much as possible, pagkitaon nyo na ito ang common fraction niya. Okay? So, very good. Example number 2. 2.35. Express that to a fraction. So, put the 2 aside and just work on 35. Ayun ang apila si 2. Kaya naman whole number, maguna siya. So, kanin siya, ang answer na ito nga fraction ano is mixed form. Kailan mag-mixed form?
Di ba sa elementary, gidiscuss na ni ma'am or ni sir, teacher niyo sa math nga, na atay tulo ka klase nga fraction. We have proper, improper, and mixed form. So, kani siya, kay naaman siya yung whole number, which is 2. Ibig sabihin, mixed form ni siya nga fraction. So, ayaw pila si 2 sa pagkuha og fraction. So, step 1, write down 0.35 over 1. Mamo na yung first step, no? Second step, multiply both top and bottom by 100. Ganong 100 kay duha man siya ka decimal places after sa decimal point. So 100. So 35 over 100. Gidiretso na lang ano kay 0.35 times 100, the answer is 35. Tapos 1 times 100, the answer is 100. Step 3, simplify the fraction by dividing their GCF. So, ilista ni mo ta ng mga factors ni 35 ug 100. So, di ba ang 35 ug 100, kung magamit mo atong steps, no, ang iyang greatest common factor is 5. So, 35 divided by 5, i-divide man mo si 5 kay siya man ang GCF. As well as 100 divided by 5. So, 35 divided by 5 is 7. 100 divided by 5 is 20. So, our answer is 7 over 20. So, mixed form man siya. Basi ingon mo ani ang answer sa 2.35 to fraction is 7 over 20. Mali. Kaya nga naman, basi nakalimtan ninyo si 2, ha? Kaniyo si 2, na-apil pa baya na siya. So, to make a mixed fraction, bring back the 2. So, the answer is 2 and 7 over 20. Okay? Okay, kanina po ta. Express each fraction in decimal form. Examples ta ha. Nakabutan there, round off your answers into thousands place. So, start at 21 divided by 6. Fraction niya to decimal form. So, akong gihimo nga sana step is katong easy nga step. So, 21 divided by 6, the answer is 3. Dali na ako isulat ha, 3. 3 times 6, 18. 21 minus 18 equals 3. Bring down 0. So, point na ni siya dere. 30 divided by 6, that is 5. 5 times 6, 30. The answer is 0. So, the result is 3.5. Nako ha. Walang 3.5 man siya. Kaya ang given magud nga example is improper nga fraction. Unsa gyud ang improper? Ang improper fraction is mas dako si numerator kaysa kay denominator. Mao na siya improper fraction. So example number 2, kani pud siya mo pud ni siya ang proper. 2 divided by 37. So ang 2 divided by 37, kuan taani ka na expect taani nga kuan siya less than 1 yung result. So 2 divided by 37, medyo taas siya, no? So, 2 divided by 37, that is 0. 0 times 37, 0. Bring down 2. Bring down 0. So, point na ni. 20 divided by 37, that is 0 gyapon. 0 times 37, 0. So, the answer is 200. I-follow lang na siya nga steps. Tanawa ha, kani siya nga 200, nibalik na siya diri. So, ibig sabihin, magbalik-balik ka na siya. Ano sa the answer? Okay. 0.05405. So, ato dong kuan B, ato dong ganiron. 200 divided by 37. So, that is 5. 5 times 37, the answer is 185. So, 200 minus 185, the answer is 15. Bring down 0 para may mo 150. 150 divided by 37, that is 4. 4 times 37, that is 148. So, 150 minus 148, that is 2. So, 20 divide, 20 ha kayo, bring down ng putag 0. So, 20 divided by 37, that is 0. 0 times 37, that is 0. So, bring down si 20, bring down another 0. Diba si 200, nibalik na siya? So, kung imo na siyang ipadayon, magbalik-balik ka ana. Okay? So, the answer is 0.05405. Nakuha ninyo?
O pwede na po ninyo ipadayon. So 200 divided by 37. That is 5. So 5 times 37, the answer is 185. Magbalik-balik na mo ana. Okay? So express each decimal number in fraction in lowest terms or a mixed number in simple form. So example, 0.15. So unsa gito sa explanation ako ganina, kani siya ha kung decimal form to fraction, kamo na lang mangitag strategy ani kani akong gihatag mo nga paagi is simple naman pud siya, dali na lang siya tun-an. So write down 0.15 divided by 1. So ana over 1 siya. In step 2, multiply both top and bottom by 100. Kano ging 100? Kay duha man siya ka decimal places good after sa decimal point. So 100 may multiply. So 0.15 times 100, the answer is 15. 1 times 100 equals 100. So 15 over 100. So kung makita ni mo 15 over 100, dili pa siya maujud ang answer no kay kanang obviously na adji ma-divide sa duha no. Nadyo siya common so pakita siya GCF. Okay, same na gyapon yung explanation. Step 3, simplify the fraction. So list down all the factors of 15. So 1, 3, 5, 15. And list down all the factors of 100. Sorry. Okay, ma-identify naman yung sa parehas no. 1, 5. Okay, 1 ug 5 ra no. So lingini si 5, siya ang GCF. So i-divide mo siya both sides. 15 divided by 5, 3. 100 divided by 5, 20. So your answer is 3 over 20. Okay, diri o sa screen, daghan pa kitag examples no. So kamo na siguro ang mo kamo na siguro ang mo compute. Tapos don't worry kinaama na siya mga answer sa answer key. So ang gusto na kong buhaton ninyo is before mo mutanon sa answer key, based sa ako ang gi-discuss diri, i-try ninyo on your own unsaon pag-answer ani. Okay? So just leave your questions and clarifications in the comment section. Thank you for watching. I hope na mo'y natun-an. Bye!